mienu no oma begro mu de awie yen hwe Ghana is e benden no ma mi ense na wase na me nche otie fodofo no pay Ashanti first ya de pa e because why aye eni say me hu say na SDA fo omo say omo shekente na de akwa asori play bia Ashanti mem ha ni beyond nyina omo so de omo de ebu ano no maka cheche di amfo say amamra wode ma omo ani so right ntino hia me da fo no so mo kwa sore no bia shekinte a mema na fra omo de ma omo kabane ade obi apamanata ade mo de kinte design mu a ono so dia omo kwa omo fa so de omo ho ahye Ashanti first dwumadi no mu eno no right akoko ha enkomo no eyensem bia edu ba bia tena se ya no abisa ho se eye bo apayo na nipa de ye niema ana awrefiri ne wo nipa so nyame bo awrefiri kan ye ho ni nti yenyan ni memu ni enya ni matro kan sa na right ma mini kan na men ka se kwa me kan bibi wo ni nkomo no chiro eye me de pa wo si sa painting na omko ye o interchange ho no enya anwanwade bia na ye me de se minua no wa acknowledge ma kan no kresa sure yes enya anwanwade bia we mkra me say assemblyman project ebro the office of the regional minister so say ye per regional minister ni mpuntu a wode ba mantamu anye bi ni we so coordinate bibia wa ya ade ama kroma ye fe na me ka say wo ka say de kwa me kan no ye hwehwe say mantam so afo ni bia wo be kai say ni awko ya ansa na menu akuma mu akohene be okotena mo sister station Oyepa TV mo busa ansa onke kan ne ma na ban ba e waye papa no ebi fa no ho pa regional minister o ebi fa no ho papa afi no ode ne nam court dan a yesi Simon we ode nam court dan wesi court odwaben yesi na say achievement no wo sha say mi wa na de na ye me ya ne say mi tie kire no na nim ne ma MPP aban aya na wo se nka papa no utimi bo bidin e so mbo a na hu hia mi ejeje ni Kumasi Senior High Technical School patase obeto big dormitories back for boys back for girls na kufu adubai na obesi ye 18 unit classrooms no eya hoduo mienu eno na ma school no enya ne na egina so na say wuntimi regional minister wunnim means you are not even on top of issues wa ban ne mapa awaye said ye na Archibald Kano oko sabronu mu asupiti for aban si fefefe sa ne ma yugu table so na minister minim se na ne were na afi ne ho se na ye dan o okay ka sa ne ma sa eye ntimi nua mu akohene me hwe nanim se ebre bi beso sa we oba ye nche nti ye mfa subo bia mo no ye mfa adeso bia anso ano afi na naban na ankasa no ahya ase betu anamon na fie di nkan mu ni ono so bia onko nimfie nan no beso ho na yes abekwa abato no sa bre de na yakontabu bre se wo ko Ghana fo ho a na wo ko kire won wo ba yi ye wa ye enu nti ye ma won to aso right nti sa bre nde obenya kontape bi ebu enye sa de anka for now me hu se waya makruma ye fe nanso enye eye dwumade bi a ebro enu office of regional minister an achievement dynamic as area ho minimum assemblyman ho nko no kra ye na adwuma obetimi aye but say bia wa ukra vision minim say wa ukra vision you sell to you sell the vision and or involve all the schools across the region no me say bi na me say inye ahoho ade the office of a regional minister sa na meka ni modu wona ne president Mahama o Ashanti memu Ashanti president Mahama no what you say nti say mampani no Ashanti mantem say ye omanya ye mampani no wo be kan ne ma aya makopenti interchange ho na bi ene de wo fom jama assemblyman no kopenti wo no mfa wo no mfa ho ano say de waye no me ni ye di nkoma bonte me bi ka say ye tourist attraction am say hey mi kromukruwi nsita kruwi wo ka kire me say kruwi DA primary for Jesus ko excursion wo kuma se ni ntua ka zika mo ko no mo ko ye anso mo ko paintings was quite nsita kruwi oh I want now free mi krom no oh wonderful and kadan wa headmaster adam kan ka me yiwadi
So mo free crew we quest catching come dey akoye den say ye ko he Asokwa Interchange painting. No, but say educative bebree. Say mu symbols na wo ho no. Chem na mu duru ho a ka no betimi agina na nkola na hwebi. Na wa kan kire o say mu nua no ma bo senior high school a o mo ye visual art. O mo nsa no dwuma ebi ni fefe ya mu huni. Enfomzo ni ho so de na ka jem say ninti na free crew wi ba kuma say excursion dey am. Ne dey not. The person me say yade a fa makrumu ayefe enye de wo say regional minister de san ho mra ne no nti na ma establish say me ntwe mu akohena bo so sese ye na ban no oba ye nche ye nche ase akontabu obire nya nru ho o mfie nan na Ghana fo ato aba ama no okay nti minim say ebre no so a fie nan na ebe so a say de meka no so no abekwa akontabu o Ghana fo anim no akere de na ban na tumi aye nti ye mfa ye no so ha ye papa say ye nso Asante mem yakai say ye bitmi aye bibi amana ye so me be she Ghana fo nkran right na ye hu say ye yes ane man ye nyame enu nyam yeah o hu say ba ho boy ye de tena ha say se bi Asante fo no ye nso ye ni so right ye odi ma ye no okay police brutality ye mbajo that edin no mo ba mo kan Ibrahim Mahama no a Ibrahim Mahama ba ko be no Ghana diplomat o me bebre die na so me bebre die na so ba ko pe ndi o kan Ibrahim Mahama sa no Ibrahim Mahama no a o ye diplomat na so sa ko ka say tamale ya bu Ibrahim Mahama o tamale hey president ni ya wono wagidi na wono Yakobo no enye wono Abrante afufuro bia ono nso saa nsa no adwidie a ye wonim ye na oye bia waye agidin okọ nanimu ono na ote nation mu a o se ekiriwi ada no one ne wo fatika mu kofie na traffic mu omni prosifo okonya menteme ho ase bi na prosifo do omsake kan no akokwa ne ameka ne se prosifo omo ye yenya me no yenya ti he bia na obi abitima ko prosi yes akwanya na ebia ya amfa ye ni anhwe ho nti ne o ba bia ye wi yeah me nu akuma me boai me ana me di na nim kakra no o kira de o sebi krukitu mo kura se kakra e na oku prosi kojo ben be fie sisi ye no ro no prosi atade gu ha me friend o pie o dimirika fi de bra se o ni prosi no fie o mai no na eyi won si ho say yemnya nipa bi mrante ne mabawa ne ma won tete bi no mo ansa mo yen ho ban nti ye wo afanu dwumadie ensakwa ne nsa aba no benkum dware nifa dware benkum enye ya prosi ne ho enye prosi a yen so ye nyanya somdue nti ye hia ye ho right na ye memu ha ye ne me bia toda mi asem no na mini ho obi e ka ne de ntimi mua Ibrahim Abrante no fo se bia na no ekotra prosini no ne ma oye ne ese so oye ana se prosini no ebo na po ene oye ne so oye me ne akibada akeka bebre aye nyina ye animsem ensem asisie prosifo a nipa bi na so ase ne nsem no dodo na akwaye empen dodo a prosifo atene won sa wo timamufo so yeah wa wo jai wo tie so wa nhwe empen dodo a timamufo ati atwa o prosifo so ya prosifo ayaka de enra kra mi ba ko yenti ase say police ni na wugina ho no oye wunua oye wofa oye wu sister unia kuma unia pani whatever o maye no wa ankasa wo get memuni no wa na oyi to en yate institution na friend police no so omummo yen ho ban en na oya ma na taade na wo hye enti na taade ni nti office na wo no ho na yebu ho na edi ni die ma ono so ya ma ne ntete nti oye professional yeni won hia ye hwe ye nkita hodie ye ase de bia no timamufo wa adwenchia ye bi fa prosifo ho na ma prosifo no so anya adwenchia bi se wa ma ani anya den a wo manfo no so omumtro omummu ene ne kofa saa mentime ho ase no ba no. But you don't demand respect, you command respect. Yes, enti wo su ni wo ban ni de wo ye no na be mani pa bu enye se bu me no wabu no de wo be ye na be mu obi abu. So ye rating institutions ni ye so omo je bribe kese pa prosifo ka ho omo asebe ye be kan news bi wo krum na ene se maboba ko bi awi egu prosika mu a ye se ye de kro ne ade unse e ba sa no your respect or respect no ekofem and we need to advise say ye kon sa ade a ene na ne a okobrewu no ono aso ampafen ene de etia krakrakra we say adwuma no wo ne mra bata ho
nti wo niema bi a ensese prosini otumi ye eno so de omo adwuma num se ne o kan ye no omo wo mra wo ho a omo ate aso ye bi kura na se prosini o misconduct wo ho a Professional Standards Bureau yes omo do fa asotwen kwan so uti anya ye kura be ro watade no sure eni nti na meka say ye mienu nyina ye waso de okay prosini se ye na adwuma yie se professional ye nti ne ye fa onye se ye fa wa na abonte ye fa na data de na ko ye do kwotena school mu ne akoma ntete ya abosomi nsia no so na wo ba adwuma mu a ensan yo bra no ye ma wo training mo office no anopa bia oba na mo ahiem na mo mpanifo ne mo akasa mo be call out duties ni ade the do's the don'ts ni ade ni akeka ni nyina enti no mpandodo a wo adwuma nu a wo chei mu no be ko so anya na ni aka say ye o manfo no say na ye so ye tete ye ho say ne be ya ye ne aposifo no asetena no be ye jojo na bibia be ye kama na ye fe okay o ye mfa buo ma wo mo no mso mfa bi ma ye o ye ade na prosini say ni awo ye ni minu ye jaya ya sem tie wa no ade tumi ama no so hwe say bambo ni bibia be ko so kama omni wa ye ntumi na wo no kre omni wa na nso so no nkire say hia wo ni nti na wo metena ye kon so nti ye mienu nyina omanfo yenye wasodie prosifo wasodie itoda ye nti aya na ebia omo misconduct omo kakra on say ebia ne a oye no watwe ne phone ne de abaso no akwanhia kura si anipa ewu a yehia ze obi ko akoye boafo no na ayi phone no video eno ni ne yehia no wo prosini na ze oye yi kakra bia na atwe video me wono susu se so amono ban a ade a wo ye no ekina ko na ade na kwa akoto mframam na asem a ye kwoti afa no no na adwuma kura bebo no nti oba wo ho sa ya omo nte nya abotre no pese phone bi kura wo gia na wo de ahwe ho ne ade ni nyina ye niema nsese eduru sa nti wo de camera no hwe waka say krachi jai ne awo ye no dum afidie no na so ate hwa na de ahwe obotum wo ko biaye bia ka say high security zone mi am ko ayi soldier for no asupiti a yesi wo enkawe kwa no so aferi say me ko hwe ho na me enkomodie nti de na ekoso me duru ho no mo a me wo se kwa idem mewura mu a me ye duru ho na obi apie me no say papa kwa me bo mama na e chere o zimpacho untumi ma ye makwan sa nti sign nti right true baby na emra e wo ho no ye ka kire wa na wadi so na ye fefefe ye nsentrofo no nyina wo ka so de mo nsa aka mu nyina ye nyina e waso de yes wo ye nsentro ni o so ukotie na obesie na nso se ndia wo ko no o se e ho ye nye sa ho a you also comply okay na yakono fefefe ye ba wie no incident free no be a ho yes okay enya den a obenya bi atworo enya den a obenya bi aka prosini su ko ni fie na how no wo mo driver for den ye you brotherhood enya brotherhood illegality is illegality ade ye illegal den dia American sana say wa we dia kwakoye ene prosini dru ka ho a wo mie na no driver ni no bribe de wo je bribe ene de ode manyina no omudifo enya say wo mfa say bribe ka ene trotro no but they say bribe say aya mamre bi ba police ni no ba ka ne nya ewu ye nche ne nya you accepted that dangerous normal which enena mu a emma police phone bebre abuse no which is eno ne normal bi wo ho a obi betwe ne phone na wa video and then you want to collect the phone and mostly from the person ya na o mani brief say ya na ye de anim guase na kwa o say who can say the giver and the receiver are all at fault. All right. And so yeah, na ye ni the giver no, ye ni the receiver no kwa mo. Na ye ja ye de no. Sure, it's true. PPA ho no say yes, brain is one here intimi nko. Wadaro mame nsi ho no. Na antina me prompt wa say betimi a shift that. Talk to